Kalong kajing sosorong ya keri India. Hadin bekira laka jukri India. Kilawan rakna marak buram ya keri India. Hadin ki Artlik Trophy ki kilayo haka jenaka apo Europe. Dang haka ni ki kindet sengi. Kini kira laka ki badan haka kerta ka bakar Arsenal. Kilawan raya ka nam ka buram ya keri India. Hadin bekila kuri ka nam ladu haka jenaka joka Helsinki Cup. Badminton ka sengi. Haka jenaka final juga Kotia Cup Arja Penrio ke Minerva Academy FC Pelami Kemat nak petakri India kelalaban film no ya ke RS Sport Yellow kepada jungkri Brazil da gol la kawe pat kaderu ka gol ke bakhadu jong rai la kai napo krikasi ke jongi umikam crown nongrem lalaban penjop ya ke ni ka jenaka Persha ya kira la kai jungkri Brazil Kini kejelaka juga Kotia Cup Under 12 kedai kejelaka ke batang hapo sanpo minit. Haka baka Minerva kala tapya ke gol ke benikong. Haka minit ke bakadwe. Lingbau tang sanglen kipjen. Pat ke RS Sport Yellow jukri Brazil pat. Kelalaban penyakat. Haka minit ke bakad kendai. Lingbau Enrico Palermo Richichi. Pat daytat ashwawan wado kejelaka. Kata haka minit ke sanpo. Baurai la kai na pokarikasi ke jongi balami kemat na ka Minerva Academy umikam crown nongrem lalaban tepi ke ni ka gol ke bakado haka minit ke pasan pau haka paka Minerva Academy FC la kuri ka nam ladu ya ke ni ka jilaka juga Kotia Cup Arjar Penrio habangi page na do ka jilaka haka group stage ka Minerva Academy FC kalai koni ka jilaka ke banikok Persha ka prep school Pumas Blue jukri England haka bak lalaban pilip hadu kadar gol la non kajila kai ka ba ar ka lo Persha ka Lillestrøm SK3 jukri Norway haka bak lalaban pilip no da kadlai gol la ka we kajila kai ka ba lai ka lo Persha ka Sulti ISFK jukri Sweden haka bak la tabadu kandro gol la non kajila kai haka raw ka ban rupsa Persha ka Legacy Academy jukri Kenya kala laban tab dan gol la ar kajila kai haka raw ka balai par Persha ka prep school Lion jukri England kelala pentabadu shpau gol la kawe kajila kai haka raw ka bakhan rio Persha ya ka OFC Coronas jukri France kelala pentabadu kanyo gol la kawe haka jila kai ka quarter final Persha ka Kanchiritas juga Bolivia kelala pentabadu gol la kawe haka jila kai ka semi final Persha ka FC Lokomotiv Kiev jukri Ukraine kelala penplimno dalai gola pada kecil kai fanam mentakasngi percaya ka RS Sport Yellow kepada jukri Brazil kelalaman film no da gol la kawe dongin saya syampat aki we bagi kubor kipat sawan kuplish buat